Hello guys, welcome back once again. Itia organization ekta de mane kiba ekta kam organize korisu kori do leaders kan bhai mane tahan bra sob to concept to kam do shuru korina hai ena kam korina jai ase. So aji mohan laga convener edu kunto honbil festival de konyak morong de organize kori di ase mohan ke service di ase konyak represent kori kena. So main convener moila right side de dikhibo pare ase, left de side gole co convener ase koi ase. So tahan bhai bhal bhal introduce koribo hoilibe aji special program eta yate manibole ase ki local dishes kan konyak kan ki cheez khai ase choha ra shuru kori kena mane jemti da kha laga cheez to eta dishes kan dikhai dibole ase. Etu to beshi interesting ekta hole ase. At the same time etu face khabo karne in log kan mati ase konis na honi ase hoilibe olop details so mem la side pa honi bole mon ase goi na etu janai di ase. Thank you, Tingnam. Mohan Kushi Paishi, but first of all, I pay my respect to the Oting massacre, where victim can give me to can get respect. Yes, Aro Aji Amikan yete organizing committee to Amikan Chen area union Kohima Barahe Aji itu program to lose Chen area union Kohima Bara Amikan Konyak Pande Amikan Aji itu organize kurigine Amikan itu stall kan chuligine ase yete paratak Amikan laga Chen area lagi ase Amikan Konyak lagi ase kodo Amikan bi paratak collect kurigine Amikan enega kurigine ase itu ba kun holibi handicraft holibi beverage te holibi food stall te holibi aru Amikan indigenous restaurant te holibi pabo. And then the most interesting part is Amikan laga last generation Amikan laga itu tetu manudo Amikan chenlui shuba duita anigina ase bura Amikan laga baba duita itu duita do aji kun nahine sabo itu kan to last hui jabo pare de kune itu bi janai di ase de. Thank you so much. Organizing committee laga secretary sir ge ar eta log pai ase taila sai pabi olop kotha koi dile pal ase like especially bishi manu khan eta visit kule shuru hoi ase tahan obode apni ki koi dibo Mohan Chen Area Union Khanra itu salaga 2024 laga Hornbill Festival dole mohan ite konyak laga morong de host kora ase kiman jun ahina ase konyak morong de ahina please visit kuribi konyan ki khole ase khabi ki holi pawo aro handicraft ase aro beverage kan bi ki holi pai jabo aro morong de idia member konchna mohan tatu mani guradu da ahina ase tai jun itu sal he ho pare a sal ra ki jane ta kan na hebo pare kan moram ahina itu bi business kuribi kone itu janai di ase. Yes, thank you so much aro amni kan imam pal organize kora di mohan bi enjoy go pare ase aro ai bole olop remaining days bi bishi bhal walai na jai dibo kono hope kora janai di ase. So guys do visit konyak morong te aibi itia to dishes kan konyak la dishes kan de sabo aro itu explain koro sa ekline hoi gena itu ke ki mate itu ki time de khai ki cheese pra itu wala ase itu an sob to mohan jani bole try koro koina janai di ase. So let us enjoy guys. Yeah, dishes kan to itu ase one by one. Thank you so much to pai dese bhai Kina bijna ma bhal ko plain rice ase chalo eta aru itu to fast sabji Amikan local rice local itu ke mi unique ko Amikan to mi unique ko ni unique mi unique aha me unique oh itu to chen parani she chalo aru itu to vamnik itu to bat itu gom bat steam rice ase itu earthen pot par kura do itu ase Thank you. itu to the famous konyak yam curry itu konyak laga itu kochula sabji ase sob mon bar ase itu bi kochu bi yes next itu to mohan to itu sinik koi millet rice ase itu ami khan la konyak laga millet rice ase de thank you aru itu to pork curry ase with bamboo shoot itu to naga dish ase aru itu to chicken curry ase next itu to ami khan la squirrel ase squirrel squirrel ami khan to konyak te itu bi delicacy number 1 de thakala ase itu to konyak kotha pra ki mate you koi you may ase aru itu to dal aru itu ba ase ba itu it's type of wild nut nishina ekta ase itu bi ami khan la konyak la delicacy ase very famous oi itu ase aru itu to vikok pintu porha koi ami khan vikok ase aru pintu itu mushroom itu la chutney itu bi sobse dangor famous delicacy ekta ase ami khan konyak laga thank you aru itu to boil ase mixed boil ami khan sob manu bal pa mixed boil ase itu bi and then this is fish pickle ase itu to aru itu to ami khan la silkworm sob manu bal pa silkworm ase itu to yeah aru itu to palm la ekta guti ase itu to ami khan lo lek mate itu to ami khan itu lo bat lo de bi khai tai
একলা বি খাব পাৰে এনেকা এইটো বি একটা আমি খালা ডেলিকেসি একটা আছে তো জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু মেম একটা সুধিব কি এইটো প্লেট লগাব পৰে আপুনি অলপ কৈ দিব এইটো কথাব এইটো আমি খান এইটো প্লেটটো শাপ মাতিয়ে এইটো ইয়াতে হে আমি খান কিমান পেপাৰ চলাই নিবি প্লাষ্টিক চলাই নিবি এতিয়াতো ইমান না এইটো not very this thing eco friendly nimida আমি খান এইটো বানাইছে আমি খান এইটো বঢ়াই লাই আমি খান এইটো পাতা ডালি কিনে হে খাব আমি খান কন্যাক ষ্টাইল দে সব মানুহ বি নিজৰ লাগৰে দো এইটো প্লাষ্টিক দেবি মেলামিন দেবি খাই হলিবি পাতা আৰু এইটো শাপ এইটো লৈ কিনে খাদো এনেকা ফেষ্টিভেল টাইম দে নহলে নাপাৰে এইটো নিমিদে সব মানুহকে এনজয় কৰি দিব আলাগ টেষ্ট আছে দে কোনে এইটো জনাই দি আছে মাই হাই ওবা Itu kami. ইউ মাই না Ukonik. স্কোয়ার লাগা আছে ইনলুখন আজিতো ভাত খাবলৈ মাতালা টাইম এটা bantu puasa bantu puasa Mushroom. Red mushroom. bikuak Wild bikuak one. অকল ডিছিছ কান আছে এনজয় কৰিব আছে ভাল খাবি দেই পুৰা ফক ডেন্স কৰিলে মানুহখানতো এতিয়াতো মৰমতে পংজি যাই আছে তাখান এনেকা ড্ৰেছটো অকেজন টাইম দিয়ে লগাই আছে হাফ নেকেট এনেকা পা আছে মহালা অপি খান হা এইটো দেখাই দি কিনে পুৰা এনে লগাই আছে অপা কোনটো বস্তু লগা আছে yaksu yaksu bra ইমান দূৰ পৰা আহি আছে দেই এণ্ড ড্ৰেছিং খান এনে মজা পৰা তাতে হেডছ লগা মহান দেখিব পাৰি আছে আৰু ইয়াতে আলাগ নেকলেছ আৰু এইটো একটা পিং বি দেখিব পাৰি আছে না আৰু নিচিতে চাইছোঁ গ'লে এনেকা না একদম সুন্দৰ দেখি আছে ভাল ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব দেই চলো